Yes, twongere kutuga ikaze wowe dukurikiye aho uherereye hose. Uyu ukaba ari umwanya tugiye kugaruka mu makuru aba yagiye anyura mu binyamakuru bigiye bitandukanye hano kuri iyi channel. Amakuru yacu rero turayahera hano kuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aho akaba na chairman w'umuryango wa FPR Inkotanyi yagaragaje ko nta muturage ukwiye gusiragizwa n'abayobozi ngo bimwe serivisi. Kubwe ngo n'abaturage bakishyize hamwe bagakubita uwo muyobozi, ariko mu Rwanda ntibyaba kuko abaturage biyakiriye. Yasabye abayobozi guhinduka ntibakinire ku baturage ngo bigere kuri uru rwego. Ni ubutumwa yatanze kuri uyu wa gatanu tariki ya 19 Ukuboza 2025 ubwo abanyamuryango basaga 2200 bari bitabiriye inama nkuru ya 17 y'umuryango FPR Inkotanyi mu Ntare Arena ku cyicaro cy'igihugu cy'uyu muryango i Rusororo mu karere ka Gasabo. Mu ijambo rye, umukuru w'igihugu yavuze ko abayobozi bamwe inzego bariho zibahuma amaso. Yagize ati: "Ngiyo nsitaye abantu bahururira kundamira ngo ntagwa hasi, nakorora bakiruka bajya kunshakira umuti, ni ukuntetesha ariko nizere ko atari ugushaka kumpuma amaso." Perezida Kagame yavuze ko ibyo abayobozi bakorerwa ari byo buri muntu wese yakabaye akorerwa, yaba akeneye umuti akawubona, yaba akeneye uburyo bwo gukora ingendo akabubona, yaba ashaka amashuri y'umwana akayabona. Abaza bari bateraniye mu Ntare Arena biganjemo abayobozi mu nzego z'igihugu, yagize ati: "Ibyo tubibaza nde batari mwe, ndetse kugira ngo bitarinda kuvamo ko hari ababibaza ku ngufu, nk'uko uyu muryango washingiye wubatswe ku buryo wagombaga kugira ibyo ubaza ku neza cyangwa ku ngufu." Yavuze ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo kugira ibyo abona yabyimwa akabibaza ku ngufu. Umukuru w'igihugu yavuze ko mu giturage hari abayobozi bikanyiza ku buryo umuturage ajya kwaka serivisi, abakagombye kuyimuha bakajya kuri za telefone bakaba banatuka baje gusaba serivisi. Yagize ati: "Ibyo ni byo mpimbye, murabizi cyangwa ntabwo mubizi. Birinda kubaho kubera iki? Byabaho kubera iki?" Umukuru w'igihugu yavuze ko abo baturage basiragizwa bakishyize hamwe bagakubita uwo muyobozi. Ati: "Ndetse abaturage mugira mutyo, uwampa ngo bishyire hamwe baze bagukubite rwose, bakajya iruhande bagashyira inkoni bakaza bakagukubita." Akomeza agira ati: "Aho bijya kubera bibi, nubwo nifuza ntyo nzi ko bidakunda. Iyo umuco mu bayobozi umaze kugera ku rwego ari mubi, ba bantu mvuga ngo bakwiriye gushaka inkoni bakagukubita basa n'abumiwe barekeye iyo baragowe babivaho ndetse bazi ko bigomba kubaho gutyo. Ariko njye reka mbabwire, iyo umenye ndamukubita rwose, uwo menya akora ibyo ngibyo mujyaho mukamutetesha, ariko njye iyo namumenye ntarara." Perezida Kagame yakomeje ku bibazo bimaze igihe mu karere ka Kayonza, aho komite yose y'akarere iherutse kweguzwa. Abaza Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Habimana Dominique icyabaye, amusubiza ko ari abayobozi batumvikanaga. Umukuru w'igihugu ati: "Hagati yabo icyo batumvikanagaho ni iki? Ni ibyo bagabana baba bibye?" Umukuru w'igihugu yavuze ko abo bayobozi icyabaye bakarangarana abaturage ari uko bo batari bashonje. Yavuze ko kandi atari aho gusa, ahubwo ari abayobozi badakurikirana ibintu bashinzwe bagahora ahubwo basaba imbabazi. Akaba ari uko rero byifashe hano mu Rwanda. Gusa aho turakanda subscribe, nyamuneka wabanza ukayikanda kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye atandukanye. Kandi na like nyamuneka. Yes, tuve mu Rwanda gato tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho batubwira ko Loni yafashe umwanzuro mushya ku ngabo zayo ziri muri Kongo. Akanama gashinzwe umutekano ka Loni katoye umwanzuro wo kugenderera
manda cyangwa se kongerera manda y'umuryango w'abibumbye ingabo zishinzwe kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO, aho biteganyijwe ko inshingano zayo zizarangira kuwa 20 Ukuboza 2026. Ni mu itora ryabaye kuwa gatanu tariki ya 19 Ukuboza 2025 ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwanzuro w'akanama ka Loni 2808 2025 uvuga ko MONUSCO izagumana abasirikari 11,500 n'abandi barimo indorerezi za gisirikare 600, abapolisi 1270 basanzwe ndetse n'abandi 443 bo mu mutwe wihariye. Inshingano z'ibanze za MONUSCO zizaba ari ugutanga umusanzu mu kurinda abaturage b'abasivile, kwambura intwaro abo mu mitwe yitwaje intwaro no kubasubiza mu buzima busanzwe no gufasha kuvugurura urwego rw'umutekano. Izi ngabo zongerewe manda yo kuguma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe ubutegetsi bw'iki gihugu bwagiye bugaragaza ko butagishaka izi ngabo. Abaturage bagiye bitabira imyigaragambyo yo kwamagana izi ngabo ndetse bakanatera ibirindiro byazo bagatwika. Ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatangiye kuwa 30 Ugushyingo 1999 hashyirwaho umutwe w'ingabo ziswe MONUC zagombaga guhashya imitwe yitwaje intwaro iri mu mashyamba y'icyo gihugu. Kuwa 1 Kamena 2010 uwo mutwe wahinduriwe izina witwa MONUSCO. Ubwo butumwa bwagiye bwongererwa umwaka nubwo umusaruro wabwo wagiye ugawa. Bivugwa ko ubw'ingabo zibugize zakandagiraga muri Kongo hari imitwe yitwaje intwari hari 5 none bikaba irenga 200 kandi bwarakoresheje miliyari z'amadolari y'Amerika. Ubwo ni izi ngabo barimo bavuga. Mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2024-2025 MONUSCO yakoresheje miliyoni 914 z'amadolari y'Amerika, hagabanyutseho miliyoni 145 z'amadolari nyuma y'aho ingabo zayo zivuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu ntangiriro z'umwaka w'2024. Yes, akaba ari uko bimeze rero. Nyamuneka utarakanda subscribe wayikanda, akaba ari naha rero dusoreje amakuru yacu. Nibutsa ko wakanda like ukanda subscribe hano kuri channel kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye atandukanye. Mukomeze rero mugire ibihe byiza aho muherereye hose, turabakunda neza cyane. Imana